Siyabangena Sabona guys siyaqonda ukuthi la kubenzela wathi uyazithengela kanjena izigqoko ezinhle guys esifanele dakini yabo mina ngizagqoka ijumpsuit yami yana la yazelanyeze enalana vele la yakwazi nalana ngizagqoka nalana ngikudinga lapha ngimemeza bathi uvela ngaphi xolisa mama wena awungenzela itiye lapha yana angazi sho lo mntwana uthi mzukane ezombuza sibili ngoyise nizoqalela ngaphi le inkalakatha endaba engakwazi ukuthi ngizayiqalela ngaphi ngimpikela ngisithini khathi vele sibili nizothini kodwa hayi wazophezulu nguye ozokwazi ukuthi enike impendulo zokuthi ngithini amazwi ngoba isikhathi sesesifikile ashua but itiye yakho ayivuthwa yini ngapho umuntu uyazefe bula indlala esendlini khona lapho akuthathe phela okwezinto engayikho ukubekele ngapho bengicela ukubuza engakanathi itiye ubaba mungaphi wabe seyiqalile futhi indaba mntanami uyihlo sofuna ukwazi uyihlo yebo ma konke kulungile yebo kutheni namuhla ngikubona nje ungena ukuthi hayi namhla isuku kwenzakaleni namhla kubo alright ke mntanami indaba ihamba kanje kube ngo-1999 uyihlo wanjishiya ngikhulele engithiya ngitshela ukuthi kibo kusamatopo endaweni okuthiwa kusesilobini yikho lapho asuka khona kodwa ube kunomama ade jamelene lo anti wakho umama lowo ngeke ngasitshela ukuthi ababili bangaphi ngoba ube lokumngani lo anti wakho kakhulu ngeke sibakwazi nje sesendaweni nje sesendaweni nje kodwa kusukela khona lapho ngawathathela angikwazi omama ukuthi ungusaphila ukuze ikhasho angikwazi hayi ntombi yami ungakhali ungazwakhala ungakhali sizamdinga umuntu mntanami sizamdinga ungakhali sithanda sami sizamdinga baba akwenziwa njalo akwenziwa njalo ngiyakuthembisa bafo hamba lapha lutho thina hayi siyancane ukhanya uhamba uqhelesile mfana ngithi uhamba emvela abone isithando kwami lapha umancane akomntwana yanhlanyisa kwazi uyabangena mfana ngithi mphezulu kwakho umntwana hayi ngiyakubona mfana ngithi hayi kodwa hayi mfana konke ku right ya konke ukuhamba kahle hayi mfana ngithi hayi lapho ufa khona mfana ngithi angizoba ngindawo estyle shuta bafo sifa sonke lapho ufa khona khululeka mfana ngithi ngeke ngulahle intwana yami wena sonke yakwazi khululeka mfana ngithi wena lapho ufika ngala ngifuna ukuvakatshela amanye amajida la mama nangihambe esha amanzi kancane zasembuya
Nobody else. Make you give me your hand. Let me take you away. Mommy, me. See the girl I want marry. No time, no delay. After all the things I've been through, I present my love to you. The girl I want marry. The girl I want marry. See the girl I want. Bắt đầu thầu điện thực tế. Này, ông gì? Con sao thành trở đâu muốn ông ta nó cùng anh kia ông ta nó cùng cả năm bữa giờ hôm nay gia đình năm bữa ta nó cùng em muốn chơi là cùng năm Zenje lemncane ngaso yangichaza mina ngenza umfone yangizuthatha ungakho awumthinte boss eish thinte bayibambe le phone ana ngizwa ukuthi ngihambe kolenye boyfriend futhi lokho ngitangithemba abafazi akujoli lokho yami ujoli akujoli ungajoli mina ngicabanga ukuthi kulenye boyfriend lo akijo asabona ntwana baby ukubi ushaphi baby ya ungapi alright so asihlangana lapha nekhoneni lethu lela sija kuhlangana khona shoot asithanda sami ngiyakuthanda yakwazi shabla ngiyindoda awuzwile mfana kithi angiyindoda ndoda abantwana kanya nguwe mfana ivoice ifana sobuhle lo wena mina samala into beyakhomenya amazalisi sizozikhola baby uyishapha ngiyakuthanda yakwazi dala zikhanuka nami isikhathi sonke lesi ngingakwazi ukukubona mina ngikhona sana sami la yakwazi Hlala ntwana. Umntwana kudala ngimzingela phela mina. Wathi uzingela icherry yami. Ngidala ngizitshela ukuthi lo mntwana ngabona ngimthola lo mntwana lo. Into zami seziright. Hayi icherry yami phela le. Untayibo. Cherry yami yenza noma uhlangana laye bekwazi ukuthi icherry yami le. Exactly. Wona mntwana. Uyamazi lo mfana uthi umbani? Ngiyamazi. Lalela wona mntwana. Ngitshela iqiniso ngomntwana ngumfana lo. Mtshelani yangikhona ufuphapha manje. No, ndoda. Tshela umntwana iqiniso. Iqiniso lithini konke umntwana sentumbana umntwana sentumbana lo hlala kusi. Tshela umntwana iqiniso. Iqiniso lithini? Lalela sisi wami. Ngitshela iqiniso umfana lo sebeyi4 izisu zakhe. Sebeyi4. Baby ungamlaleli lo. Mana khona. Uthi yenze ngeke ukutshela into engekholo. Oh so wena thina la ubhizi uhambe esitadi lapho khomsana abantu akule ngithandana lo lamanga lo. Ngiyakusiza sisi wami. Ukuqambela amanga lengabangani. Ngimazi vele sukele emakhaya lo ndoda lo. Emakhaya kuyini? Wena ngithanda wena buya la sana. Ungambambi.
ungangibambi bafana sesimosheni manje asimosheni bafo kufanele utshela umuntu iqiniso iqiniso lithini umntwana lo ngiyamthanda wena okungitshela ungithandayo nihamba umithisa mithise bani hey awukwazi ukuzibamba khali phephe zwana la xa umuntu umele uzibambe ungaboxegisa izipho uyibambe hayi zipha ngibambile nanga la manje umithise nga amithisa ngamuntu amanga lo ngeza yepho ngokusukela noma lokuphana ngeza yepho vele ngeke ngimsukele ngeza ekusukela qamba manga ngimazi sukele emakhaya lo wena kuyanganya kujanja iqiniso vele lo mfana lo ungazi ungalishwa ungangibhebhi mina bhebhi unuka ungalishwa phambi kwabantu ngicela ukutshela la ukuthi woza kimi nguthatha kade sisahlangana lo mfana lesisodwe no bafo utshela iqiniso umuntu no ngihamba ngingekhola mfana manje wenza ndawo wena umkhuzane ukutshela ungathamba umithisa hayi mithise bani manje angkhona mina vele ngifuna iqiniso ufuna utshela umntwana omuntu iqiniso mana ngiyenze into ezibe easy ukuthi friendship yeni yenzakalani angena indawo and vele akungihluphi mina lawe kuphelile kuphela kanjani baba ngithe it's over anzwanga futhi sekuphelile so tshela umntwana iqiniso awunidodwe vaya sana awidodwe eza kunje uyahamba uyamithisa around lapha futhi mfuku babona amankazana lawo amithisileyo wonke umbona nangona ungakhuluma ishidi wena wozibamba umlomo wakho lo awunidodwe umusadane sala ngokubi bakho la hamba ngakhuluma mina ngiyakugcina ngutshela wena ona lo muntu akungagcinanga dale kathima mina ngifuna umjolo ku wena akufuna ukugcina sesikhala hayi yakubamba lokho yakubamba kuphela wena esinasazwanani utha yesembhima wathatha konomdala kasandimezele ke segolo akazendimezele ngithanda umele wendoda ukhasi ngasihle njalo nimember yami shona kubona ugqoka lokhu amalebula amanike akwazi ungitshaya 7-1 ndani ngimenjise ngingakhondi hayi akwade bone kuzotana ezikhothuthela nezinto ezenza balizweni khaya ubasema sela ngale nje lo member kabe nje nomthobeni member kusothiwa kubhadala member kasafukhipha imali yomthombo wathi kumember nje wathi la uconductor vele barafu sokufika ngalo member sefuna ukwehlanga emangcwabeni lapha member besehla ngenkana uthethile member wabe gijima uconductor yabe yehla njani ilandela ubani member efanani imali member begijima esiya ngemangcwabeni ezithini ethi babamkhulu uphathela inyama namuthi uyithe sizwa lokho abe chibile kebuyele emuva umember uthe esamile ngalo umember lwana wesivoice sithi singapi sithebo sakhona manje bathe uyela ukugijima wathi uconductor wena abakhabayela ukuthi nguwe la uyakwazi nje ulubulayo gade njengoba mina ntangathula nje kanti vele utaka kutela ngincedakala ngestory sonke ungasayehlanga la wasewathi ntombazana omuhle azibenhle subakwazi eshikosi yami sumuhle songazathi ingilosi ashikathi oqokuza vele ugeza ngaso ungathi ugeza ngamanzi asezulwini usukunyenza njalo ntombazana endlela omuhle ngakhona ungatshishi zami izayepha la usukumbuzo bani yamalisa ngejacket lakhe limhlophe le alanda lokutshela umntwana ukuyala ungagezi kabe ubonile phela kokezi kuyazenzisa lokho abahambayo wejesu nansile ngona manco uhlezi uWhatsApp endlini kunje so indaba kahle la bhala sokuclean phela longelotho clean bhudanti lawo lezandla zokuclean anti wakane kube yimi mchokocho kube yimi busy why wena ungaclean sokwazi ukumphendula nawe uyakwanisa umntwana eyinkazana suphendula umntwana ongumfana umfana wani lawo lezandla sonke siyafana kanti umehluko wami la unga manco okwezandla ngiyakubona izicathulo phezu kwamakhabothi la zikhipha nje ngezakho vele lokupheka umama ashwatshele nzima nawe khipha lawo ngikhipha umntwana eyinkazana ifoni nale ngifuna ukuthi sikuthathele ifoni esekwenza uxhwala ngayithelwa ubaba ngithayithelwa nguwe sukhomba wena sindamajaha uthi ukhuluma la WhatsApp ngegezi ngikhomba ukuthi kukhonjwa ngikwazi nawo khomba sudeyile ifoni leyo ukhuluma lo ifoni leyo uthathile yiye uhlanyisa baba la waphambanisa kuthengelana la ifoni
Ndo baba. Phethe somenga ngithengile. Kodwa ngakuthabela awupheka usakwanisi lokupheka sibonga ukuthi unohlezi sulivila wena Lawo lolungelo but lokuthi ubuye lapha uzoklina khathesi uthona ungekho yikho kuyathesa uzongidumela nje ukuthi ngiklinani la namntana ongumfana wena ande sudelela Mangulo phongo boyo gijinyiswa yini? Manje ngiyona lo bhodwa ngikhona nalo ngela khanda. Kanti wena Phitho indaba usubhema ngethi una wakho lapha endlini. Usubhema ngethi ukhamba ufake lo mhlanga endlebeni. Mhlanga uthini? Ukhanya ngathi vele udakiwe vela uzazi. Mina bandakiwe sengazintele umancu mama. Umntana nami akasela kuthula lapha endlini ngenxa yakho ngithi. Yabona ukuthi khathesi vele usumenze angazi ukuthi senjani khona. Wena ngiyakutshela so kuba bakho mfuku umfonela manje usazobona ukuthi uzokwenzani. So vele ubona ngani right khonapho. Uphonguhleka yini ehlekise ngikukhuluma ukufani. Mama athethela umancu ngekuthi ukuthi angisebenzi ngiyayinalutho ekwasenje. Fanele udinga umsebenzi sezakho ziyase. Lentwana. Ukuthi ngwazi na chewa nzapho. Indaba mfana. No, Ngawethisa kanjani? Bekakhathezi nisingini ngendaba lwana umuntu. Angeke sixatshonisa ngabafazi mfana ke. Kodwa ngixabanisa la umuntu wami emthanda. So yehlisa umoya mfana ke, yehlisa umoya. Anza wehlisa kanjani mina khona ngihlukanisa lo muntu angimthanda? Hayi no mfana ke, yehlisa umoya. Hayi kodwa wenzala idoti yana. No, indoda emadodeni. Ngiyindoda nyavuma kodwa wona hlukanisa lo muntu wami engayimthanda. Kodwa ngakutshela iqiniso kodwa. Iqiniso lithini unkazana ngona manje wathwana? Hayi yazi uhamba udlala abantwana babantu kwethu. Ngadlala lo bani ngongibona ndoda. Hayi into yakho la uyenza nje ungaphindi yenze. Hayi mfana ke hayi kodwa singaxatshonisa abafazi. Hayi ngithanda into yakho leyo. Suka lapha hayi ngena ngapho vele wantina. Ngabe ngiyangena wona mfana. Yes, man. Tell us to keep her out. So they move your house. Vile sasa usipoingia so la so tukashale mapaki echikunini kazi. Yes, kala new clothes and things because Oh, mucho mtana mucho. How about that? Sabona. Unja. Nice. Kana nje ubona nje ukuthi sesitayile ngiceli yakhe. Idlala ziphi la? Faka imali zakwenzela kokho okufunayo. Lo bindlu sengingayakha nje ngangomzimba wami futhi. Imali yami mntana. Yes. Faka abafana bahle. Vele mina mphuzi la uyakwazi. Don't worry. Ngila mphuzi. Ngaka futhi hayi ngangezelela. Ashe ngibona ngingifanele u50 rand mina. Amanezi ama ngiwafa. Hayi. Okay. Bisa ke iwallet. Ngakona. Ngithi 50 rand ngathi nje mawungikhayele nje umbona into ye50 rand wathi 100 rand ngathi wena imali njengamayeza ngiyifuna wavela wayikhipha nje wallet kudala wayithi yeah girl yes wow vele asikuthi no ngabadala ukwenze uthatha imali yo lesidala mnyesikhushulile ngazi impahla ezidabukile ngeke phela shem ngithethe shema ngaze umfazi nakho uzafika ethi ngokwakhe lo angihlangani lapho akufazi akwazi ukusatisfy wena thatha imali sidle ngithiyele inamba zakhe ezingu10 nyebe ngimdinga nje ngiyeza ngifuna kodwa chicken kanti asibalindela khona kunye ukudlula lapho ngani ngumanager ngokuboss tshona ngubona lami sikutha namhlanje siyakulamhlanje Lapha ngikwazi ukuthi sihlangane njani izinto labantu. Sanibona nje. Ora ngizaba mfonele mfana.
Wow. Akwenzakala lapho sisi. Wamuhle futhi. Kwenzakala. Ngandila ngaliphuma. Kanti shaqala ungisetha manje. Manje lo. Hayi kanti ngifuna ngosisi. Siyathengisa futhi. Ithengisani ngosisi? Nje osikuthwele. Kuyini elikuthwele namboni ukuthi elikuthwele la? Hey. Asiphethe ifoni ayithengiswa siyithengile. Sithengisa umzimba, okay? Umzimba. Nangu la ubani futhi. Liwoda kuphi umzimba? Liwoda kuphi umzimba lo uthengisayo? Ungakhayele eceleni bheka, ubheke ngale, bheke ngale. Liwoda kuphi lo mzimba uthengisayo? Bakwazi ukhamza uyatholakala eshop awodiswa awodwa into yazalwa yadala kumuntu kodwa siyawuthengisa. Manje ungawuthengisa abanye bazawuthatha. Hayi. Unemali noma kawuni. Hayi, zwanini bosisi. Ngoba izinto zami sengihamba. Hayi, ndinisikhathi senandaso lesimini. Hamba masaka. Vele ngakubona lo. Akulamali. Lapha ngani yikho la? Lapha la ngiyasula la mawenu la ine ukukhokhayo. Bana babo balubulila mone. Bana babo balubulila mone. Amesisi yangununa bana. Badinga usizo lwenu. Andlela. Kubalungile konke. Thokozani bomkhulu. Vulani izindlela. Bayeza. Bazolifica selilungile ikhambi lakho. Hawu, kathi lezani. Phumani niyekhuphe enyaweni. Phumani. Hayi. Hayi. Sebefikile bosikhakhana. Badinga usizo lwenu. Hawu. Hawu. Makhosi. Sayibonani bantu abami. Yeah. Hawu. Ilibonela isaseza. Yeah. Makhosi. Makhosi. Vuthela fana wami. Yeah. Ayi vuthela. Yeah. Hawu. Makhosi omdala. Ngilikhangele. Lapho elisuka khona. Yeah, makhosi. Umphakathi awujabulanga ngeze ngani. Makhosi. Kungenzeka lithole selisenkingeni. Makhosi. Nxa umphakathi ungatshontshelwa yini abantu bokuqala ukucatshangela. Makhosi. Ngoba lihlala emabholokweni. Makhosi. Ngibhemana lezawo. Makhosi. Kodwa ke hayi lisendaweni right bafana bani. Makhosi. Ngizakulisiza. Ulesidina fana bani. Umsebenzi awutholi. Makhosi. Yitsho labantu abangumama besifazane. Yikho makhosi. Chaye makhosi, chaye mntu omdala. Ngabe ukhangele bakwenyanya fana. Yikho makhosi. Yeah. Khayisanini bafana bani. Khayisanini. Keep it Khayisanini. Hawu. Yeah. Makhosi. Phakala bafana. Umsindo. Usufuna utshenje le nto. Hawo. Thokozanini bomkhulu. Thokozanini. Makhosi. Sisipho sabafana. Yeah, makhosi. Bafana bami. Yebo makhosi. Kuzodingeka ngilisize. Sisize makhosi, sisize mntu omdala. Ngosiye kuwe makhosi. Ha.
ungahlalele endaweni yamathongo mfana. Makhosi. Uzasuka suka isiphofu la. Bathela. Makhosi. Akwenzakala. Yomdala. Usigononi. Uyahluthuna ufuna kuthathwa kuhle. Yeah. Makhosi. Umuthi lo mfana. Yebo makhosi.